inona ny tokony maromatreraisana hoe atao tenatenany io ve ahemotra kely sa aroso kely tsy mety todo zay rehetreritrray fa le izy zany zao a de samy androso zany zao satria zay nytiany sasany le mampandroso zany raha misy zavatra tsy mety aorinao a de tompony andraikitra am'le zavatra zay zareo ho an'le sasany hoe mbola mihenaena ndray kosa nefa ny hoe tsy maintsy ahemotra io zavatra io a kanefany raha misy zay zavatra zay misy fanemorana izy ka misy korotana ihany koa misy zavatra tsy mety a de tompony andraikitra koa re olo reo ka za tsy te tompona andraikitra ary olona vetika any raha voa misy raha latsaka za tsy tatoky tsony zany hoe tsy fokotsony hoe misy fahafatesana le malagasy zay hevitra zay atao avy any amin'ny sini satria everiko fa le sini nge ohatra miteniteny foana e matsapa zany izy fa tena tsy mety tokoa zavatra io matoa izy manao proposition biométrique zay satria fa tsy mety io de tokony mba biométrique nefa maninona natao zao fatara be zao teneny zay zavatra zay nataontsika hoe ray volana sy tapany ary ataoko hoe mety ary io ray volana sy tapany maninona tsy atao ary ray zany fa tenitenenina fotsiny izy a manjary vao mainky mampiady an'le hoe le olona hoe mampandroso na ampiamatra le izy fa tsy mety le izy satria rehefa natsapa izy tany aloha tany fa hoe tsy mety tokoa ty lisitra ity fa tokony atao biométrique tokony efa nataony taloha le izy fa zao le izy a de araky nyteny matetika hoe ho tompona andraikitra amin'io CENI a sy HCC fa satria zavatra raha raha-pirenena io fa tsy raha tokantran'olona vitsivitsy